Ubuhamya bw'umukozi wo mu rugo. Uyu mugore akaba yarakoze akazi ko mu rugo, akaba ari kugaragaza imbogamizi n'ibibazo yagiye ahura nabyo bikomeye cyane. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho inkuru ibabaje y'uyu mugore. Uyu mugore yavuze ko atigeze yiga mu buzima bwe. Uyu mugore yashatse akazi ka karya rugo, ako bita karyasi nk'abandi bose, ariko uyu munsi wa none akazi ko mu rugo akagezweho ku bantu bize. Abantu benshi bize nibo ba karyarugo uyu munota wa none. Ubu ngubu urebye mu mijyi abantu bose bakora amasuku ni ba karyarugo, nibo bari gukora akazi ka karyarugo kubera ko nibo bagezweho, bari kwakira abantu baza bagana mu rugo ba bose. Ubu ngubu ntabwo bagikeneye abantu binjije cyane batigeze biga cyangwa ngo bakandagire mu ishuri. Abantu ba karyarugo uyu munota wa none ni abantu bize, niko kazi kabo. Impamvu mbigarutseho ndagira ngo nkumenyeshe ko nyuma yo kwiga ukajya gusaba akazi ko mu rugo biri kurangira utezwe. Abantu benshi cyane ababosi na ba mabuja bakoresha amasatani n'amadayimoni. Ibi bintu nari nzi ko byacitse ariko bireze uko uyu mugore abigaragaza. Uyu munsi wa mbere utangira akazi wagira bakakwakira neza, bagatangira kukwakiriza abadayimoni cyangwa se za nyabingi no kugutega. Uyu mugore akigera mu rugo yasanze y'undi mukozi, aba bakozi babiri ikintu babakoreye ngo umwe yasutse, batetse inyama, barangije guteka inyama nk'ibisanzwe nyirabuja arabarurira n'urukumbuzi abategurira neza nk'abashitsi, arangije arabaha bararya. Barangije kurya umukozi wari usanzwe nuko aramubwira ngo ayo magufa ntimugire na rimwe muta. Noneho arayafata ayavanga n'inyama zisigaye, aramubwira ngo herekeza uwo mukozi usanzwe aho akurangira ibyo ugomba gukora. Undi ajya inyuma atwara amazi, noneho ayatwaye ageze ahantu ku kazu kari mu nguni, mu muryango uri hagati y'inguni harimo icyo bita ubuvumo. Uwo mukozi arunama aterekamo za nyama n'amagufa. Amaze kuyaterekamo undi nyirabuja aramubwira uti wowe mukozi nzanye aka kanya unama, fata ayo mazi uyasuke kuri uwo mukozi. Ati se mabuja ndamusukaho gute amazi, yakoze iki? Akimara kuyamusukaho ikiyoka kinini kiraza cyane gitangira kumwurira kiramurigata. Murabona ibikomere mu mugongo yerekana inyuma. Ikiyoka kiramurigata kiramurumagura, nawe kiramurumagura bya danje. Buri munsi akaba ari imihango bakora. Ibaze kuba wagiye gushaka akazi nk'ako uzi ko ugiye gushaka ubuzima no kubuhiga, bikarangira iryangombe cyangwa se abazimu utezwe ukazarya uhembwa kubera ko inzoka yakurigase, kandi ukaba utemerewe gusohoka, ukaba mu gipangu gutyo. Uri umuntu wize neza, uzi utekereza kandi ufite ibitekerezo bizima. Ibaze uyu munsi wa none akazi ka karyarugo ibihabera ni agatangaza, ni agatangaza. Nkubwira ngo kora subscribe, like na comment.